Ngiyavusela Mnguni mhlandlo Ndlunkulu nelibandla la kusile Mzansi. Sibonga nje sikhala kakhulu siyathi ukuthi ke kuqala na inyanga yemagugu September kuyoba iminyeni kakhulu imigidvo leyo bakhona nathi la emsakatweni sodlala kakhulu ingoma leti hambisana ke nemasiko kanye ke nemagugu nebantu lobongeke uzowathi ukuthi lona ngumvenda lona ke ngumtsonga uyombona ngamhla ka24 kuSeptember soyamathi hawu kanzi leli yelo boni ngumswati utambona ke mhlamba avunile akahle umbone ebhuta liqobile yini lesingakwenda ke ngishe kwekuthi ke lamasiketi nalokuthi iqhapha singakwendi kuphela kuna inyanga yemagugu isilahlekela kuphi lendvo Mnguni kwasakona ukuthi lokuqala lenyanga kube ngilapho ubona khona abantu bavunulile kusho kona ukuthi kufa kwelive ngobe phela emasiko nemihambo nemagugu ethu indvo lesiphila nako malanga onke empeleni bekungamelanga kuze kube silinzele September ukuthi sivunule noma sende imicimbi imigidvo yethu bekumele nje ngaso sonke isikhathi kube khona lapho Mnguni ubona khona bakubithe nje kuthiwa ngalapha liqobe ejala kithi ngalapha liqobe kepha ke nyalo ngaSeptember empeleni khomisa kona ukuthi sesadle mathe belumbi ngobe sesilinza lenyanga kube ngiyo lapha sigubha khona imigidvo yethu emagugu ethu lengakusho nje ukuthi konakele ngekuthi sesathatha kwebelumbi sakubeka embili lokwethu sangakwengayeli sakubeka emuva sesiyathi khobosa ngekuba Maswati Mashangane Mavenda noma ngayini lo ngahle ukubala eMnguni ngobe itolo umuntu kuliqoba bekungasho bekungalinzeli ukuthi kuze kube ngiSeptember bothi nje na uhamba ubone abantu baliqobe kungakendeki lutho manje lo September ke ngenhlanhla uhulumende eswamshaya namhla uhlangene wambeka njengelanga njengenyanga lapha khona abantu bathathi veta khona buve babo siyabonga ke noko ngoba phela nako lokho kusho kona ukuthi nalabangathi bayakhumbula ukuthi anase kufikele inyanga yemagugu lamagugu Mnguni lahlukaniswe kabili kunalesi wabonako lesingawaboni ligama nje laMnguni awukazi ulibone ukuthi linjani angeke ungitshele nembala walo kepha sibongo lesi siyajabulisa ngemagugu ethu lawa tibongo netinanatelo kepha ke lesiwabona ke emagugu ikakhulu lasihlanganisako ngilawa lafaka timpawu telive lokufaka ekhathi umjeka umbhelebhele noma singathi nithi neflag kufaka ekhathi lihubo lesive noma ngawuhamba phi emhlabeni jikelele na ungabona nje kunemjeka kuneflag yaseNingizimu Afrika uva ukuthi xosololo noma na ubona kuma Olympic bacula liculo lesive laseNingizimu Afrika kusho kona ukuthi sekukhona lokuhle lo lesesikutholile manje ke lamagugu ahlukahlukene ngekuthi lamanye abona lamanye awabona lenyanga ke ngilapha khona nabani kumele ativete ukuthi mine ngingibani nako kwami lokungenani umanu uvunule siyathi ke navuna Mnguni labaduna bavunulela kusekudla labasikati bavunulela kusencele na ubopha noma ngayini ngoloyibophako na umduna ubophela kusekudla na umsikati ubophela kusencele usakhuluma la ngekubopha dokotela titolo tyankolotela sitindlulise bese ke siyaqhubeka injalo lendvo umlaleli wenhlobo lesive likwala FM ange-21 landlulile emaminithi ngemva kwensimbi esiphohlongo emsakatweni likwala FM sinesilulu ngudokotela Mafika Wakalibisi ehledlwaneni lethu lapho khona sithi umbele welwathi siyamunya sibuka yona lenyanga lesiqala lomhla September lokuyinyanga yemagugu bosakhuluma dokotela kwekuthi ke lijana lelicobile silicoba kanjani kawufuna ke ulicobe njani uvunule kanjani umuntu ngisho sandla sekudla sasekhaya sakababe sancele sakamake yonke into lesiyenza ukuthi sibe abantu abamnyama nanihlala endlini kagogo labasikati bahlala sencele labaduna sekudla noma ngawulihiya ngamlwane noma ngayini loyivunulako
uyivulela sekudla nawubabe uyivulele kusenele nawumaka sesiyabona lesijabane abantu sebenta inyakanyaka amathumbe wonke nje singathi kusebenteka kepha-ke kungadi kungako sithi kulenyanga bekunene ngoba sitawuvunula asikhumbule ukuthi lokuvunula lobushito nawe mnguni ukuthi vele kuvulwa kanye ngeminyaka manje asikadayeli bonke abantu abanentshisekelo yokuvunula noma ungavunula luphi ihlobo lemvunulo make sencele babe sekudla ngobe lokho kusho lokukhulu kakhulu ukuthi ngaphandle nase umshwedla kuvamisa ukufaka amahiyela amabili lelekala noma ngafaka sekudla lelesibili tawuvala tawulonzanisa ngala kusenele ngoba phela imishwedla sebantu kungafanelanga ukuthi bavete ematingculu ngoba phela sithisha abaqabene khombisa ukuthi basivele sibangumshwedla sibangomabonza suda manje-ke kepha-ke bambamba lelegcina ulibopha ngala senele lelekudla leqala angalibopha sekudla wavayalibonakali kepha lesibili senele kusho ukuthini lokho ukhombisa ukuthi wena nawuvula amahiyela amabili sewumshwedla vela usasintombi uba intombi leveta emathanga leveta tingculu ukuthi ngoba isahlobile kepha-ke nase umshwedla awusaveti emathanga netingculu takho suyakufihla lokhu manje-ke kule nyanga le lesicela ukuthi sike sinuke emakhwapha sibuke ukuthi mbambamba manje siyakwenza yini okufanele ngalihambo ethu ngalamasiko ethu ngalamagugu ethu ngoba akumelanga sigcine ngiyajabula nje ngokuthi amasonto amanyenti lengivamisa kwahambela ngihambele sonto ngiyokhuluma nakungavulwa kungaphekwa sinto onke amasonto ngihambela ngingasho ukuthi ngithola baligqobile wasindi into lehle kakhulu kepha-ke singagcini lapha kunene asesendeni nje ukuthi ngalesinye isikhathi esontweni sivunule sonke kuba mnanzi kabi kwenda into yethu lebuve lethu lekhombisa buthine khombisa sasemasontweni asigcini nje ngale bhayibheli kepha nebuve lethu siyabunakekela Udokotela Mafika wakalisa sekretary mabasisivela ngesikhathi ukuthi sibe nawe la emsakadweni kwala sibonga nasikhathi sakho ngezikhiphela hlanganweni ekepha-ke ukhona ukuthi uthumbe ukudela utawuhlelela balaleli ngiyabonga mnguni vale singabalaleli